Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Wala ka tu kanisngi baki bor penya jangka skul St. Peter Higher Secondary School Penangrai West Khasi Hills kelahaban kang nak shipor ya ka skul hibar okaway panlat na kajing sapreng juk yang jingpang coronavirus na mar kajing don jokaway ni bahayeng juk kena skul kibayo e kajing pang covid hindrai ka basngot tenat pat kani ka skul menta kasngi klayo ban Plie Biang ka Sister Maria Kwenta wan kar principal jang St. Peter Higher Secondary School Penangrai habakran honok thok khubor kalong bagajing Plie Biang ka skul kalong Hadien bagajing pat test ya baro kita ki bahayeng juk kita kena skul lasyam bakilong negatif kumta la rai ban Plie Biang ka skul Hindrai wat la kat taru ka Sister Maria kalong baban nang pikir shushu ka skul kala karpat ikitu kena rit ki ban skul hapo jo ka skul ki badai na katika yeng bayam menta ka tu ka ngasni kensyang shua hayeng